Son ontvang daagliks klagtes van lesers oor 'n verstopte drein in die pad of een of ander rioolprobleem. Ons verslagspan Jonathan Lestrade en Tracy Lynn Reuters het gaan kyk na wat is die bolie letterlik waarmee sommige mense sit. Hulle het ook met die stad Kaapstad gaan gesels oor wat doen die city oor al die probleme en wat is die gesondheidsimpak vir inwoners. Audrey Louw van Happy Valley sê sy is al moedeloos oor die situasie. Die straat se naam is Leeuwbekkestraat. Maar die Leeuwsebek is so oop. As straat die is straat, al jare is het straat. Als je in de nacht loopt, dan glijdt je behoorlijk aan die man, ik praat niet van honden ik praat van mensen. En hoe kan je zo leven? Een straat, wil niemand weer zien. Die is een vloed waar die gaan. Ik weet niet, is het een Breerivier of wat een rivier, maar dat is een rivier. Die vliegen zien niet eens meer kan zien. Die vliegen denken, hulle het maar nou huis gekregen, hulle gaan maar intrek. Al hang jou vlievanger het batie. Brand je voor mosquitocoils, dat batie. Hulle komt dwars weer, hulle is zo gewoon daarin. Hij goed als soos gangsters, maar die is aan de andere kant de gangster. Die smaakt soos hij wil en lust het. En ik is mooi gatvol voor ik kan niet deze, kan ik mijn eigen hanteren. Want die is zoveel in het pad. Waar ik kijk is het. Mario Klaasen, 'n pa van 3, vertel dat die riooloorstromings die oorsaak van sy kinders se seere is. Jy weet hoe ons kinders is, hulle vergeet soms om hulle hande te was en hulle monde skoon te maak en hy is, dit is kieme wat hulle opdeel en dit is outomaties, hulle raak siek. As ek kyk na my spannetjies, my 3 seuns wat ek het, hulle almal het hy 'n soort wit kole wat soos 'n soort, baie mense sê dit is ringworms, maar dat ringworms kan nie dit doen nie, want hulle kry maar later van tyd tot op hulle liggaam. Van die kop af, die kop is eintlik die ergste, maar van die kop af tot op hulle liggaam. So 'n veelinfeksie wat basies uitkom wat broei onder die vel deur hierdie kieme wat ons outomaties moet deurleef. En dit is nou al vir die afgelope 21 jaar wat dinge so aangaan. Ek meen daar's baie van ons ouers wat nie eintlik die geld het of om hulle kinders dokter te vat en die baie is dit om 'n kind dokter. Kyk as jy kyk in my aan my spoor en is ek meen ek het 3 seuns, so vir my elke keer om 'n R80 uit te gee vir 'n medikasie om te gaan koop times 3 is baie geld vir my vir 'n maand. Treine wat oorloop is 'n gesondheidsrisiko. Volgens Zahid Badruddin, die stad Kaapstad se Mykolid vir gemeenskapsdienste en gesondheid. In a number of our communities in the city, we always receive reports through the Environmental Health Office regarding concerns around the overflowing drains, the outcomes of which we see at our clinics in various forms. More commonly, we see that overflowing drains result in diarrheal complaints as it relates to children and to young babies as well. So we see this very commonly, but other complaints include rashes that come about as a connection to the overflowing sewers as reported by the residents. And our environmental health officials and our clinics play a very important role in identifying where these high-risk areas are and then connecting these overflowing complaints to the line departments in water and waste, but also our colleagues in urban management so that it can be addressed adequately, especially now as we're receiving quite a bit of rain. We know that a number of drains are going to be overflowing. Riooloorstromings bring nie net stinkreuke nie, maar ook vullis, verduidelik Brian Jefter, 'n gemeenskapsaktivis van Hanover Park. As gevolg van hierdie rioolwater, mense gooi soms in hulle toilette 'n soort van papier en goed wat nie daar behoort nie en hy blokkeer die dreine en dan kry ons hierdie rioolwater wat oorstoot veral in hierdie straat. En dit gevolg is al hierdie gemos het 'n manier om uit te kom wanneer daar groot reëns is en die water is oorvol in die straat. Wat gebeur is dat die vullis kom dan uit by hierdie dreine en dis baie van die bergies wat hulle het die herberg en wat hulle kom doen in die nagte, hulle haal van hierdie goed uit. Dis waarom al hierdie goed op hierdie sypaadjie het. Ons kinders wat hier bly word siek. Dinge wat jy normaal in vullisdromme vind, is die myn oorsaak van hierdie verstopte dreine, verduidelik Xanthia Limburg, die stad Kaapstad se Mykolid vir water en afvaldiens. Sewer blockages remains one of the top set of complaints that the city receives.
Just last year, the city attended to over 122,000 sewer-related blockage complaints. Over 75% of that is related to a misuse of the system, based on what we find being disposed of into the sewers. All sorts of items like tires, rags, feminine products, and lawnmowers, even TVs at times is what we've recently even found in the system. And what the other common cause of blockages often is the disposal of fats and oils that are poured down sinks or drains. That ends up hardening the inner piping network essentially, and that ends up also attracting all sorts of items that passes along in the sewer. All of that over time then builds up and ultimately causes blockages. So that's around over 75% of sewer related issues are due to blockages because of what we find in the sewers. And then the other percentage relates to the actual state or condition of the sewer. And so in response to infrastructure related issues, the city's water and sanitation department has a infrastructure master plan where we do plan upgrades of our sewers in order to ensure that we appropriately upsize the sewers to accommodate for additional growth and development, and to obviously accommodate existing growth that we've seen over time as people have added backyard dwellers, etc., additional tenants to their single residential properties. So the city does have a planned capital program that looks at upsizing and upgrading our sewer network across the city. From a misuse perspective, we do a range of things. We try and do proactive jetting of the system to try and clear the sewer line in order to avoid or minimize blockages. Our teams also respond to over 300 sewer blockage related complaints a day. We also unfortunately experience a high number of sewer manhole covers that are stolen, and this is ultimately how large items find their way into the sewer. A lot of illegal dumping then also happens into the sewer. And what we've seen over the while is that there's quite a coordinated criminal syndicate that ends up being the cause of manhole covers being stolen, and the city tries to replace these as often as possible, but we also explore continuous other types of materials that aren't as valuable or of interest in order to also avoid and decentivize people from actually stealing manhole covers. Over the medium to long term, we have an action plan to attempt to reduce the number of blockages across the city, and a lot of that will be around proactive interventions like the jetting and clearing of the system more regularly, and in that way we also hope to try and minimize blockages that result in overflows.